আজি অসমকে ধৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কালেক্ট কৰা হৈছে। এনেধৰণৰ খবৰবোৰ প্ৰতিদিনে চাবলৈ নিউজ আছাম ইউটিউব চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব। আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবে আমাক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰে। তেন্তে আহক আজিৰ খবৰবোৰ আৰম্ভ কৰোঁ। গৰুকুটিত উচ্ছেদ কৰিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন সাজু হৈ আছে। বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাৰ কুখ্যাত দালাল ইছফাকুলৰ ঘৰত উদ্ধাৰ 3 বেগ কেছ ডায়েৰী। আৰম্ভ হৈছে 10ম শ্ৰেণীৰ পাঠদান প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত। আম আদমি পাৰ্টিৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰ আহে। 6টাকৈ বিশেষ প্ৰস্তুতিৰে কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ এইবাৰ মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰক। 6 মাহত 1 লাখ চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। চৰকাৰী চাকৰি দিব নোৱাৰিলে নিবনুৱাসকলক 5 লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কেজৰিৱাল চৰকাৰ। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য আছে। आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हजार तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊंगा, हम इतने स्कूल,